Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli cemaat. Biz indi yana özübüzning haliga kundalik duo topshiruviga davom etamiz. Bugun indi bizning shiratda bo'lgan duo ol haliga Baqara surasining 286-oyati bo'la. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah'ı bir kimge de kişinin kilmeslik nerse bilen yüklemi. Her kimnin izgi gameller işlep kazanğanı öz faydasına, naşarlık kılğanı da öz zararına. Ey Rabbimiz, eğer biz unutsak yaki yalgışsak, sen bizni cevapqa tartma. Ey Rabbimiz, bizden alda kelgenlerge yüklegen şekilde bizge de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bizge kişimiz jitmegen nerselerini de yükleme. Bizni gafu et, bizni yarlıqa, bizni kızgan. Sen bizning yaqlavuşibız. Kafirler kavmine karşı da sen bizge yardım et. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hürmetli cemaat, mena әлеге аятның тәфсирine карасагыз, монда Аллаһ Тәала безгә әйтә, минди адәм балаларын үзләре күтәрә алмаслык авыр сынаулар белән сынамыйм дип әйтә. Шуның өчен җәмәгать инде бу дөньяда яшәгәндә бирешмичә булган кайгылар булса, Аллаһ Тәаләдән ярдәм сорап, әгәр дә сынаулар булган булса, яңа Аллаһ Тәаләдән ярдәм сорап, инде шушы дөньяда матур итеп Аллаһ Тәала безләргә иншалла яшәргә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.